Bongeye kubiyegereza nshuti bavandimwe mwebwe muherere mu bice bitandukanye by'isi. Muza mukurikirana Imbuto TV1, abari muri Kenya, abari mu Bugande, abari mu Rwanda n'abari mu bihugu byo hanze. Turabiyegereje muri kano kanya rero kugira ngo muze tuganirire hamwe, ibintu tuganira byose muze kubitegera. Bitwareka kubashimira kuko comment zanyu mukomeza gukomantinga arizo zikomeza kutwigisha ibintu tuza dukora. Muri imfura cyane mugira neza. Kuri uyu munsi wa none rero turi kumwe n'umutumirwa munaziri wacu hano, niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi. Aratangira twibwira kugira ngo tuze gukomeza. Turakwegereje wa. Amazina ni Pascal. Niyo mazina yanje. Asante. Ngira ngo muramumenye. No munaziri hano. Inga ko no. Numufana wa Naziri. Naziri nakakwise kubera ko nyine kubakumva. Umuyumbe hano imubende. Niyo mpamvu namuzanye hano kugira ngo tuganire ku bantu bakeya hano. Ikintu tugiye kuganiraho hano mfite amazina y'abantu n'amafoto yabo. Noneho nzozamba kwereka kubera ko ndabizi ko bose bazi. Zamba kwereka nkumara umbwire nk'ikintu baje kubera ko nzi ko muhorana mu bitaramo mu muri kumwe nyine mu buryo bwose mu muri kumwe. Nzaza mukwereka mumbwire ati uno muntu ameze gutya na gutya na gutya, akora kino na kino ameze gutya. abonze ubundi amenye nta kibazo. Utamenya nta kibazo. N'utogira ico umuvugaho nta kibazo. Dutangirire kuri uyu mugabo uramuzi? Uwo mugabo amwita Sebasiga, ni umuririmbyi azikuramya ndamukunda. Agira amavuta menshi kuririmba gutya yafashe mikoro. Ko muri mubende yose ni kawe ufite amavuta nka menshi cyane. Afite amavuta kabisa. Afite n'igiterane cyo bundi mu kwa 11 abantu bose turabatumiye. Abari hafi ya mubende n'abari kure bafite amatike muzoze muri cyo giterane ciwe konseri yiwe mugoroba ku cyumweru. Umugabo cyane se kuririmba tukunda cyane. Nkwere kwa kabiri. Muzane turebe. Umugabo bamwita Bienvenue nawe ni umusoliste, ni umucuranzi. Mu bacuranzi dufite hano mubende afite namba ya mbere kuri njewe. Wewe wenda haba hari undi uzugufasha, ariko Bienvenue ashobora kuba afite namba ya mbere hano mu bacuranzi ba hano mubende, ari mu ndirimbo, ari mu gisirimba, afite namba ya mbere. Ni umuntu nawe mwiza cyane ntagira ikibazo n'abantu. Ni imfura muri ba. Ni imfura kabisa. Nanje ndamufana cyane Bienvenue turangira neza cyane. Agira amavuta menshi. Tugiye kuwa gatatu. Ko turagenda tubanyuramo kugira ngo bose tugira aho tuvuga onye tuziranye hano. Abeho uyu mugabo bamwita Byiringiro. Nawe ni umucuranzi, n'umwe mu bacuranzi dufite hano muri mubende. Uburyo bahamagara abacuranzi batanu ba mbere hano muri mubende, abo batanu yo bazamo. Nawe ni umucuranzi mwiza kabisa, kandi nawe ni umuntu iwe akunze no kugira nk'ijambo ry'Imana. Iwe azacuranga ariko azanagira n'ijambo ry'Imana, kandi azi no kuririmba n'ikindi. Azi no kuririmba, no kuvuga ngo iwe aracuranga. Nigeze umunsi uganira nawe numva ijambo ry'Imana asa nk'uwinjira nawe arabizi nabyo cyane. Ugize ikibazo ugenda ukamubaza akakubwira. Kuririmba naho azafata mikoro, amavuta ni yose. Kuririmba, gucuranga, kuvuga ubutumwa, kuvuga ngo bose afite amavuta. Yabifiteho ubumenyi byose. Ni mwiza cyane. Tugiye ku muntu wa kane. Uwo nguwo yitwa Jire, ni umucuranzi. Ndamwemera cyane. Ni umucuranzi mwiza, n'umwe mu bacuranzi nawe batanu ba mbere hano muri mubende bohamagara. Abacuranzi batanu ba mbere ni uguhita bamuzanamo muri abo bacuranzi batanu. Sivyo sibaze ngo wakangahe undi watozaje kumva akagira ishari se ni gute ibikira. Ariko n'umwe mu bacuranzi batanu ba mbere hano muri mubende bohamagara, nawe yo kwamaza mu babanyamurenge, nawe yo kwamaza, kandi ni umuntu witonze cyane, tagira ikibazo
iwe ntagira n'ipupa rya sente kujya kwa bandi bacuranzi kandi akunze cyane kwicurangira indirimbo nzamona umwanya wo kuramya no guhimbaza bazahamaho umurekera agacuranga indirimbo urumva indirimbo arashoboye nicyo ngicyo muzi kumukunga niwe ataraseruka neza kumukunga arakubita gusa nyine kubera ko nyine ataza kubona nyine kwishiraho cyane aba yicariye hara nyine ugatebe iyo umwanya indirimbo rangaye atabwiye atabandi bacuranzi umwanya no wanyu nikavyo cyane nikatawufana cyane kucuranga ariko suko atawuzi arawuzi nawe yo ukora kandi azayitonda ni igikenge Imana ikomeze imwagure kabisa tugiye ku wundi mugabo uyu nguyu bamwita Mbana ni umuhungu azayitonda agira ubwitonzi bwinshi nicyo mukundira agira n'amagambo meza cyangwa kuvuga neza kandi azasetsa cyane ni n'umukomedian nigeze kumubona kuri Gakondo Boys aho kandi ni n'umukameramani ndango icyo nacyo nkimuziho ngibyo nziho Mbana ni umu evangeliste mwiza ni n'umuterankunga mu baramyi azatera inkunga cyane mu baramyi n'umubeka mwiza kubekinga kubyina hari amadanse abantu bakutera amakuraje hara kuri podium nabaza bankubishobora tugiye ku wundi mugabo umwe hano uyu bamwita Kennedy aba haragucya mu center hara kuri highway ni umumakanika nugira telefone yapfuye screen yagize akabazo ka bateri uzogende haragucye kwa Kennedy azama ayikora neza uzamuhitana ari nzima aho hamagara abantu n'abari muri Amerika baba bahamagara nico kintu agira kandi aritonze ni umugabo mwiza cyane kandi agira n'umutima mwiza azasa nkure ku rutuntu tw'uduceri wagize kutuntu kubazo akabubona kufite ikibazo afite faranga ntiyoze kwima ni umuntu mwiza cyane umuntu w'imfura muri make ni imfura kabisa sawa kadukomeze kuri uyu wundi uyu nguyu ni Mandela ndamuzi yigeze kubaho umumotari igihe kiragera afungura cano sajya cano bayita ngo ni Iwacu News ndango nuko bayita nuko umunyamakuru mu kuduheza amakuru yizewe ari mu kuduheza amakuru yizewe amakuru y'impamo nawe ni kico ngico muziho muzane turebe uyu mugabo mwita Mpundi evangeliste Mpundi ubise twagiye harajya mu gitaramo mu rusengero rw'iwabo atubwira ukuntu abasore dufite ama confidence yo kuririmba dufite ama confidence yo gusirimba no kuvuza amapendo ariko tuze confidence yo kubwiriza ndamwibutse ne evangeliste Mpundi rero agira ijambo umuntu wogira ibibazo byerekanye n'ijambo ry'Imana uzogenda guheza ubufasha bamwita Mpundi kabisa evangeliste Mpundi ndamuzi nicyo nawe muzi uvuga butumwa akorera kuri Smart Servant afite na channel mu mukorere subscribe kuri Smart Servant niyaza koresha Smart Servant Media TV murakomeza mu bikurikirane muramukurikirana mukore subscribe share like comment nuko zose nako ngo nkore ku muntu umwe dusoza turangirize uyu mugabo uramuzi ngo ni umukunzi wa Yesu uri umukunzi wa Yesu bamwita Pascal akunda ikintu cy'igisirimba nazo basura uyu nguyu mubona hano ni umukunzi w'igisirimba kandi iwe akunda akompanyema kuvuga ngo jewe umucuranzi iyo afashe muri akompanyema neza nza numva twashitse mu kunga rero yakozeho gucya kabona afasha akompanyema atakihagira guko nza numva twashitse nza namubona bamapendo mpambigizayo gusa zamikuntu bigenze kandi abacuranzi hano mu Bende mugomba kongeramo akompanyema kandi akompanyema kabisa kantu ni sawa twinaga muri mu kuducurangira amabaze tukaba tubaho kuvuza amapendo gusa none tuzohera mu ipendo akompanyema muri muzoza mucurangira akompanyema y'umwimere niyo muzika hu niyo muzika ibindi amabaze ni sawa ama multipad ari mu gufasha abantu cyane nayo igitangaza ari mu kudufasha ariko iyo dukore kuri akompanyema tudukura kuri level imwe gatujana kuri indi level nubwo tuba turi hejuru cyane utudukura ajya tugezwe tujana hejuru nawo umunezero cyane ari byo bazayikubita ukikumva ari umuntu nabonye ari kwikoraho comment
aravuga ngo akompanyema ngo mwamaze kunezerwa mwashitse bucya mwinjije neza mu munezero mwashitse bagashira mwakompanyema niho muza mwumva niho kuko bizita bizerekana ko mwagiye murenze mu kirere Yesu abayitse neza mugaserebura celebration kabisa reka dushimira abantu nkabanye natwe ageze neza kubana natwe muze kutwandikira muri comment mutubwira amakuru meza mutwigishe asigaye shimiye umukozi w'Imana twabanye nawe Imana iguha umugisha.